Siyanamukela ku-AVG Reality Channel. Sokuyisikhathi eside siyananzelela ukuthi sekunembuzo eminingi abantu abelokhu beyithumela befisa ukwazi ikakhulukazi ngendaba zamaphepha. Siyabona ukuthi kulezi insuku kakhulu abantu bayaboshwa kakhulu. Nabantu abanamaphepha bayaboshwa, and it takes time ukuthi umuntu kuze ku-verify aphume. Sesibona kusiba nabantu abaningi othola umuntu evalelekile enamaphepha. Kodwa-ke esizokuchaza manje ukuthi kunendaba eseculateayo ekhona abantu abathi wonke umuntu oku-ZEP usenemvumo yokuthi aye apply i-permanent residence. Angazi bathi bazwe u-Deputy Minister we-Home Affairs ekhuluma indaba enjalo. Kodwa-ke kuthiwa lezo ndaba zingamampunge ngesindebele esiqondileyo, akuzindaba eziliqiniso. Abantu bonke abaku-ZEP mangabe ungaka-apply i-waiver, continue u-apply i-waiver mangabe usafuna ukuthi uthole i-general work permit or ngithi i-general work visa, abanye bayibiza njalo. So mawusafuna lokho, ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi u-apply. Ayikho futhi into evumelekileyo umyalezo osukhishiwe kwathiwa li-apply ama permanent residence. So yenza njalo, u-apply i-waiver. Ma ingaphuma ke i-general work visa yakho, usangakwazi ukuthi uhlale kuleli lizwe laseMzansi for 5 years, usangaqhubeka ke lapho u-apply i-permanent residence. Kodwa ke njengoba sisazi ukuthi uminister wanikeza up to 27 May ngomnyaka ozayo amazelo, okusho ukuthi wena makunga ufila comfortable ukuthi ulinde kuze kufike lelo suku bese uthwala imithwalo ubuyele eZimbabwe, asazi ukuthi kuzolethwa yipi enye mhlawumbe inkulumo from uminister azochaza ngayo ukuthi kwenziweni. Kodwa okwamanje into ekhona kusafana nje njengokuthi kwakuvele kunjani. So ukuzwa abantu abaningi bayathi hayi ngizwe umngani wami esithi, ngizwe ubani. Imani ukulalela abangani benu, imani ukulalela ubani bani, konke kuphuma straight from uminister, kuphuma from i-website ye-Home Affairs. Uyakuthola lapho makuzoba khona into ethile elushintsho ku-ZEP, i-minister iyabuya yethule inkulumo. So awukwazi uku-argue ngokuthi uzwe ubani bani esithi noma usibani bani wangitshela ukuthi. So yonke into iphuma emlonyeni owodwa okuyi Ministry of Home Affairs okanye ngithi i-Department of Home Affairs la eMzansi. So siyacela ukuthi niqhubeke ngendlela. Abantu esingakucela ukuthi niqhubeke ni-apply izinto ngendlela eyiyo. Uyakwazi uku-apply i-relative visa mangabe unesihlobo esinamaphepha aqondile. Uyakwazi ukuthi u-apply i-waiver ukuthi awunayo i-qualification yakasakwa, i-South African qualifications. Ma ungabe awunayo, yikho okwazi ukuthi apply. Futhi nayo ma unayo, uyakwazi ukuthi uthathe i-passport yakho, uthathe nama-certificate akho aseZimbabwe a-qualify isakwa, uhambe e-ofisini lakasakwa, uyekwazi ukuthi u-apply ulungise leyo ndaba yesakwa. Abantu abaningi baye bakhale bathi ma isakwa i-department ethile ehlukile from i-Home Affairs, ngoba ngiyengizwa abantu bekhala ukuthi hayi ngizothatha i-certificate zami ne-passport ngiyele ngifika sengibuza imibuzo ngiboshwa. Laba abakwazi ukubuza nge-any status sakho se-immigration, so kuba la se-immigration abakubuzi ngakubona babhekene nalokho okwama-certificate kuphela, iyo into abazokunceda ngayo. So siyabonga kakhulu bakithi, uqhubeke ushare le video, uphinde ulike usubscribe ku-AVG Reality Channel. Mangabe kukhona imibuzo ethile uyakwazi ukuthi usithumele i-WhatsApp ku-063 625 8742. Siyabonga kakhulu, siyanithanda kakhulu emakhaya.